so dini di jagat magado kenah gelangi kenan. Ini. Jalih ya dikmu ke mana? Ada cokor dia. Kapayon irama amarga. Parin taman sampun perapi. Sajahan pemargin cokor dewa sampun rawuh indaman. Ah, clear. Tengil bener. Kalau bakal ngawon Yadi mirip sinah Yadi nu sedang mau kolome. Aduh kadik dewan kitiang Rasa kerasa kerosok di gedong pasti ada yang gelanu nyaluk penyaplo onyo-onyo. Iya, terus. Balik dagang balik. Kerasa kerosok di gedong nak pasti ada yang Laris medal 4 hari kau. mau pengumum. Dono semadal juwani amangke. Iya. Bali suwen manyan kotak. Ada yang jahapon. Kalau anu wan bunuh besu. Dong senang nyeledet gitu. Siro tiang. Kan penyeruang. Ye. Ini dap-dap. Aduh, ada yang nyen. Ini ini. Ada yang nyen. Sekenal mengingat Apa yang kenal? menjegek kan ada ngong. Sing jo gitu, menjegek sing jo anu. Weh. Sepon bungut jangan. Dapat dena pangati gigi nek ke sisi nek ada yang rokok tonen mau tutuh. Atau sing mayunya pang berat ndo terus. Sam. Ye. Weh, manggian. Woi, bicara perjeta dia. Beleh cine neo yang kini angki bulone jangki dini asing ngena song ne. Kan mau nikiu. Ah. Boleh. Benang nak benang. Bang. Lah malu suara. Ye. Apaan? Agam kan. Awak waru nang mau bawa misi mesuah, bro. Apa ke suwendo? Bawa bedek suara gedean. Oh, beli jelas pas tegah dia aja nih. Nyongkot balik. Bang Lum nak payah. Bro. Oh, ne. Kan nanti nak pasti goloh ya. Saya nak melang. Bro. Weh. Lemonyak Anak dia mana tegak. weh, yang pang tekak sing gitu. Pang tekak gelong dirai paku ya. Jak lom jet beli jak ngepir gitu. Anu kan. Itu nak ngisi gitu pada jak. Wah. Jage tulioda dari di jong aliang gler Deja kerarakang. kenyam ne yadi tu subangaran nanglah mudo paling kengken je kenyam yadi carut taji ne paling mangan nebak tangkah gelaka yang jani suara was-was dewa ratu tang toleh yang jemaah nguli di potongan ia rasa tegah gigis ia rasa enek apa gigis kalau jak pangus dewa ratu yang jemaah lantas di kulit ia rasa selama gigis ia rasa putih gigis kalau jak pangus dewa ratu
Yen jemaah lantas dipeningal ya rasa sipit lagi gigis, ya rasa gede lagi gigis, kalau nya pangus. Dewa Ratu. Siap. Manipuan orang ini aja bener jadu. Yen ngalih kurang nempang kene sampotongane apa luung apa jelek apa Tiang setuju. Derai pe mane-mane sing gitu yang kalmai ngegal susut nah batis gitu. Nok bagus. Aki aja batis ya. Beli nawang, apa kerana kok kini matakon nak malu? Kene yang kene goban derai patuh cara tiang jelek sing gitu. Yang derai cocok ngaden kursus ngeliak nah. Oh, ada kita nih. Binan kursus ngeliak, binan bo dua ngeliak, ditungai bingkil pengliakan anak rusak hubungi kami. Cil mengai-ngai kan. Lah, Yen bener, nutruna, yen ngalih kurang nempang kene san. Dijo luung nih, dijo jelek nih. Maju di depan lo. Pang bener nawang, yen sing nawang nyanan pocong. Lah takonan, dijo lu, ini pang lu. Kaon bacet madan master Nyamune Robin pang panis, bodene pang langsing. Nggih. Maju lu, ini pang. Awinin titian sampun niki sampun sangkal panjang. Apa nekmu? Panggil malu dia. Ayu rai seledeten beli Siapa? Ayu rai seledeten beli beli tekek megap-gapan biu abule bina kebukti tresnan beline adi jemeloten beli jangan sopen apang patut tresnane mademena Bali rawit Tata. Mau kengkeng? Tanja beli rawit, Beli. beli bagus, Oh beli bagus. beli rawit ulah kahelo. Bali bagus. Kengkeng, Adit. Tuneken tiang. Bali Kengkeng, Adit. bagus. Tuneken tiang. Yang bocang si dunia ke orang lagi. Yang bocang si dunia ke orang lagi. Nak si dunia lekat yang jangan. Kenyal tiang mengantosan raga beline. Kanti tola batis tiange garang legu. Triki kejang kejing, trika kejang kejing. Cara bojok yang sikse genjahit yen sajo adi terus tegir ragan beli yang saja mulut Mubadeng nadak piano mari main piano piano mari main piano bermain diiringi dengan piano bermain diiringi dengan piano. Kamu dam. Adik ketu piano ketu belum. Anu gesek kita ngedang. yen gelam gendeng dadak barang udiang nih
anu biola. Oh, mau biola itu anaknya yang derai mau gending. Dirai mah gede. Dadak mau biola. Nona nona. Toleh. Weh. Yang gitu caranya ngedek biola, Pino kan konser beleng penyanyi mana? Jelema. Pas nyanyi pas mudahnya di dinak lo. Nah, Pak Guru. Ya. Not ini apa namanya? Yang ini anakku. Dadah. Ya, yang ini. Ini namanya not mimi dodo sol dodo mi. Beri yang lima na pangsen gitu. Saja ceng dan ngedek piano limo gitu kok. Pak Guru. Ya, ada apa anakku? Not ini apa namanya? Not ini namanya mimi dodo. Karena tua ngedek piano jangan locok terus. Memang kau muridku yang nomor satu, yang ku sayangi selama hidupku. Aduh nyai. Dengarkanlah, aku terasno karonya. Kengken cara layang mah kebal. Potong nih cara triplek tuh. Keken. Mesti menang na rago mau sholat tuh. Kan singaannya rago gitu. Mesti kejet mau tuh. Nabi Malek jua panjangan. Kangin. Nah wagang titiang beli tanda dos beli ngeremih padewekan titiang. Aduh. Titiang niki pian beli somaharin beli tanda dos beli melaksano kadia sapuniko. Adi ayo rayi dewo. Beli nawang dewo kesebatan. Beli legeng lah demen dasa dewo bang beli lolimo panggige seni dewo sebat. Niki mau wasta adil. Nin tanda dos titiang nenta ngiring ang beli. Jalan jani kawin lari. Kawin yo Adi. Kawin kenton. Tanuning pelungo cokor dewa. Siro niki, ipet niki, masa ipah ngalih. Gigi muat lah dari gigi po. Sampun yang beli melaksana kadi sapuniko beli tanda dos beli. Adi, di apa nih dewa senyak beli nih kuaso di ini di bagado. Yang seng dewa nyak mati dewa. Necen kada anak mati kan hidup edeman mati udiang seng man mana. Ayo na. Kawin yuk. Adi, ngantean mi. Wah. Jalan jani kuala wadan.
Sing idang kamu ben lain kamu tinggian nang dari. Di mau kebiar marah sing depuk nang bedi. Api enggak? Apa tuh? Ya putih Bang. Tengah putih apa tuh? Anu apa minap niki? Makto tebu sing meyeh. Apa tebu sing meyeh? Tebu tuh. Doro janganlah tuyulnya Kane ayo Kemudian ya oleh jani cak rami tadi dipurinyin ya saja bani kanca-kanca puri bang tawang Dijo laku lagi semua Sajam Jadi irit Doang cara layang pegat ngalih cara ingin sajo ben pang awak. Wah, latu. Doro janganlah ayo Pas-pasan belum mau Joko Dewa. Hop. Are you ready? Okay. Mulatan keniban palungo Joko Dewa. Sira niki ipon palungo Joko Dewa asli niki dan pelat jak bungutnya cotot. Wah. Tegak nih boy. Bungut apa deh? Ning, Tiang, seneng bagus si Dewo. Kemudian cara rami ngajak ibah kini dia tiap naliu. Sing lak hati kedek no. Mudiang niki. Biang Agung, alaso Biang Agung tenaneng ngerasa nganom. Tapi Biang Agung mikayoningnya keturunan di Tianges. Kadiraso yang cara siapa metegel sampun keturunan di Tiang tenglah rabinen. Mumpung reng ajang Biang Agung, cutet sane mangkin malipisan di Tiang Unas, iya dia yurai pati Tiang jagi angin di Tiang Rabi. Yeh, tuh cak aloh itu mau kemelan bener layak tanpa tulang. Tu yang makejang lantas kok ini cara pelaksanaan dewa dari Pranata dari Agung. Sing ada raben ada di rumah jang makejang ipoh dewa. Dong kengken mirip sing kedek tu kenya mau berayo Cutat ibu lakar sing emang nih. Pangi dewa nawang. Dore jani dewa pang pedas nih nawang. Maro pesan yang pangi dewa nawang ada putus en peneso linuso tangkel teken ibu. Tapi ini kau ibu Mentangi dewa jeneng ayu. Ngene kan api pun iku biasa. sing adolen tu hari ini dewa ne do Agung rai supone waduh. Ya. Sana reng musau. Bener. Niki dia belen yang sampun sedo. Mati. Mangkin dumun. Dados jak sungsut sareng sami. Napi ne patut sebatang napi ne patut sungsutan. Biang Agung talur sampun pawikan. Bekali manusia wanda papat suka duka larapatina mati ne sampun ngantosan yen sedo padam ya di itu dinuso patut pelebuang titiang sampun sane tanggung biaya. Duh. Yen sajo keto nih. Paripurna kayon ibu nih nah lautan jalanan Pendang kengke. dumun ibu, ini kelayon ibu ide belen di tiang reng di jo ibu. No yang di nuso nih. Makin sabun api becik. Yang dados tunas di tiang beli. Mang do layon belen di tiang. Kebakte meriki kepuri mang do presido di tiang mupot tang ido kentan tunas di tiang. Biang Agung, adi tejil kita mesti penyerawan.
Ne janilan dab-daban Peter yadnya ne bakal melebuang yadi disubut suwod puput yadnya Peter yadnya ne ditu titiang wau ngelanturang perindekan titiang tekin yadi dia hayurai Di tiang langsung banyak bro ini. banyak kejual dawo Tiang.